guys, what's up? I'm bored in the house again. Part 2. I'm bored guys, and I want to do something. Pre, ganahan ka mo kaon pre? Gusto may kanon na to. Ato nag-Jollibee pre? Jollibee? Jollibee ko na. Kini, pwede na pre? Tatatang ina, ang dami ng alam ng mga tao. Ikamatay. Tala! Buwan, rito yung kaka. Satul ka na! So, padulong na karong Jollibee. Palit may burger kay kanay, kwarta na tayo. So guys, we're in the Quezano Mall, but it's closed today. Quezano Capital. Yeah, Osamis, but look, actually closed na sila, gabihin naman karon. So darat Chowking. Chowking. Chowking lang dito pre. Chowking lang ta. Pabrihe kay mukha. So guys, testingan na itong paable ang kuhan. Chowking kay mukaon me. So nga na, kay isog buwang. Ha! Busy kaya na ron. Pre, paliw ko able ang Chowking pre. Pre, paliw ko able ang Chowking pre. Stoy, di pulis! Yawa, tagan! So nagita ng Jollibee dira. Bante na niro. Ablihan na ito. Di sila mga able. Pre, pismas pre. Yung atap sudlon eh. Pismas bo. Yaga na. Ha? Katong drive-thru. Jollibee bidang sayo. Manta na bidang sayo. Siradaan man tag yate. Gago! Yawa guys. Siradaan. Miss Jollibee guys. Ay, sudla dito kay. Rotate tag. Ay lang Jollibee dire pre. Drive-thru. Mag-drive-thru ng Jollibee. Pero umalit sa kinan. Malinyar ang taga-pil. Linear na sa kinan ron. Linear sa kinan ani. So, time check is 8 sa gabi eh. 8 sa gabi, wala pa may panihapon. So, tapok tas dalan. A few moments later. Pre! Abot na kita pre! Yawad entrance sa pre, Jollibee. Litsi na kita, mga kaon na kita ron. Panihapon na kita. Sirado naman pre. Yawa pre, na may lakang. Sira pre. Yawad. Wala na kita eh, pas mo na kita eh. Wala na daw product. Atay, product. Ingan o fast food niya, product man. Sa cosmetics. Kawa yun, wala na yun eh. So, chinseria ta karon, mita tag minute burger kay atay na, wag yung kakakaon eh. Ano minute burger, dire pre? Naburo pa ba lang? Nayaga lagi ng mga nikosamis kagahike. Mali pa ba yung kita guys? Ana kalisod ron mag-hike. Lisod pug mingon tag-comment mo kasa ang minute burger dire karong orasa. I-upload pa man yung video giatay. Atay pre, gi-scam ang kumin mo si Mon Jollibee pre. Na. Saon ta niraman sila. Ate luya kay mo pre no. Abi ko video may scam pre. Hasta Jollibee. A few moments later. So guys, wait lang eh. Naman minakitaan mo si mga kaon ron eh. Are man kilid-kilid ron mo siya tayo matultulan na nero nindot. Pre, opo mo kay anak. Opo kay anak, yuli na. Piatos, piatos. Burger na pe. Piatos na lang, ipulis yung burger. Saan na dira pre? Chocolate pre? Chocolate? Bisan unsa?
Ay, ate, rice cooker eh, dali. Susi. Rice cooker. Wala lang. Trip lang. Bayad to, pre. Hmm? Bayad. So guys, kita ratag pulis yung burger. Yaga na. Yung burger turns to da grocery store. What a winner! Nice kayo guys. So, uli na ta. It was at this moment that he knew he fucked up. Kuya mo. Yaga. So we're arrived at the house na guys. Pre. Yung burger turns to grocery items. So guys, kumbati rin po na so end lagi din. So thank you for watching and so bye bye all. Comment lang mo kung sa ganahan ninyong iping na po sa kung na may part training. I'm bored at the house. Subscribe and thank you and nakay-shoutout pre? Uy, nakay-shoutout? Okay, so silence message so wala. So goodbye.